Ragazzi tempo, che se ne gale, una che io andai guardati, uno non andava ma non era pegare un bagno scissire con un goro. Agnan guardati na Jafar, Einstein nan guardaku harai ront. Inni macam ni kurkulun jada ukat tana macam ami tiara kan ini jada. Nama-namaan agung bameju. Macam ni kurkulun buka batu sadi tu jada jera furit sadi gicca bishani chai. Di sini gale, namni harra gara gol bota kan jada dit. Jamummaa mul'ata isaarraa bilisa ba'ee gara. Inni dhaqe namichi hin dhiqatee argaa deebi'ee dhufe. Guyyaa waan dubbachuu barbaadu jiraatu. Gaafa argaa deebi'aa dhufu namoonni akka jedhanii har'i sanbataa danda'amaa ree jedhanii ciki kaasuu jalqaban. Namichaaf mata duree lallabaa banaa jiru. Isinii galee namichaaf amma mata duree lallabaa banaa jiru. Ammas dhufanii gaafatanii waa'ee isa ija keessii bare kanaatti maal jettaa hima inni moo inni raajii na namichi koo ija isaa duwwaa miti keessa isaa baname nama dhufanii qoyaati dhugaa dubbadhu waa'ee namicha kanaa maal jettaa hima inni moo inni dinqiidha ta'e argee dhufe kaa inni arge waan dubbatu nabu waan argine itti muutu sirra keessa bade dinqiidha arge ammas enggak namicha kana dhugaa dubbadhu waa'ee namicha kanaa maal jettaa inni cubbamaadha innaan ittuu jedhe maa inni jedhanii ani amma har'aatti nama ija nama jaamaa bane argeen beeku isin immoo cubbamaadha ittuu jedhe kun nama dinqa jedhe isi namicha kana dhugaa dubbadhu waa'ee namicha kanaa nutti himi jennaan dhumarratti akka jedhe bartuu isaa ta'uu barbaaddu isini namicha kana kan jarri barbaadani kan Yesuusni Yesuummaas kan yerno isinii galee mata duricha irraa geedde dhugaa gooftaa Yesuus namni Yesuusin qabatee numa ceere harka ol fuudhase isa mo'aa qabattee illee iyyaatooti namni nama harka isaa ol fudhatee illee iyyaawaa jedhu maqaa Yesuusin jedhaana wajjin ganama kana ka'ee jedha mandara diina kootiitti jedha ulfinaan akkan ol ka'uuf jedha waaqayyo taappellaa haaraan haadhaabeera jedhata hin beeku garuu nama ta'e wayitii bara mattaawaqaa wayii kennamaaf namni nama harka yoo fudhatu mattaawaqaa wayii kennamaaf mattaawaqaa lallabaa mattaawaqaa faarfannaa mattaawaqaa deemsaa mattaawaqaa hojii mattaawaqaa mandara diina isaa keessa ittiin darbu waan gaafate hundumaaf deebii quubsaa qaba nama jedhu dhugaa gooftaatti argaan jira kaasee akka kee warra si falman sana duratti waan ati agarsiiftu si kenneera waamee dhugaan si jedha kaasee akka kee waan ati agarsiistee dhabuu dandeessu maanoodha dhugataa isa mana waan ati agarsiistee dhabuu dandeessu waan ati agarsiistee ja'uu dandeessu waan ati agarsiistee amansiisuu dandeessu har'a leenjii humna harka kee keessa sii kaa'eera akka jedhi nama sirra jiru narraa ka'ee jedhi lafa itti gaafatame hundumaaf jedhi deebii qaba jedhite akka koora jedhin eenyummeessaa guddaatu jira jedhite wali dadhabdan irra lafaa kaatu humna kan dhabdan irra lafaa kaatu Nehemiyaa isa humna dallaa ijaaruu qabu mul'ata dallaa ijaaruu isa qabu Geesem Toobiyaan Sanbalaat mandara keessa deemanii yoo labsan harka Nehemiyaa irra kan jirudha iseensi mana mootummaatii dhufedha kan nama dhugubaa kana keessa dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama ta'e wayi biraa kirekkiriitu dhaabata ol fudhatu harka keeti mana keerraa hafuura keerraa hojii keerraa tajaajila keerraa waan ati jalqabde waan sirka jirurraa ganama kanaa ka'ee yaada hamaa ta'uu dhangalaaseera dhiiga Yesuus akkeettu nama sirra jiru utuu Geesem ilaalu jedhin utuu Sanbalaat ilaalu jedhin utuu Toobiyaan ilaalu jedhin Nehemiyaan jedhi ijaaree fi dheerite maal harka kee fudhadhu ga'u wanta si jalaa qabame sana irra hirkaa si fuudheera eebba kee harkaa si fuudheera argaan jira garuu nama baay'eetu fagaatee diina isaatiin heenoo ga'eera wayyoo ol fuudhaa bilbila keessa namantiitti maqaa kana godhaa namitti argaan jira waan ta'eef har'aa ka'ee namni wayii yeroo waaqayyo itti maa jiru biyya keessatti sabara keessatti
jiru akkamitti warri jedhan suni namicha akka jedhan diina isaatii bilbilee heeloo waaqayyo akka jedhe jira ittiin naqeedhaan nagalateeffadhu jedha namni amanuu naa ta'eeraa jedhamu ትልቅ ምርኮ ተሰጥቷል። እጆቻችሁን አንሱ ደረስኩ በሉ ዱባዳዎችን ከሄዳ ኡጋሲትዋን በልበልኑ ያከተልን ገንዘብ ነው ፍንከና ነጁ ጎፍታን አንተኮ ቢሰሩማ መንጋራ ይተነሳሴራ አንተኮ ቢሰሩማ ይተነሳሱ አከቆሳት ቢዳም በቀጀሪ ገገፈዱ ይግጫዋ ቀይባን እንገላሱ በርባዴ ቢዲ አቺ ከሳን ቆጦ ወርገኒና ወዮ ኤው ከኖርገሎ አላላዎችን ሚካኞን ኪያይናለኑ ከሰሪያ ታይናሉ ከሲኖስ ሶይናሉ ነሚ ባየዋ ከላ ዋቀዮ ኢንተርካሬ ጀራ ኤሌሌ ከፈኒያ ተጋሲያቦ ያመነሰውቹ ይሰርጋ ላባን ወጋዲ ደመው ነከነ ያይቆብፍ ወጋዲ ደመ ታሪፍ ወጋዲ ደመ ቸቴፍ ወጋ ኩቶር በራይሊ ፎቸት ወጋ ቶርበን ሊያዳ ፎቸት ወጋ ጃኦላቄ ዋቀዮ ፉለና ባን ትገደረ ማሊፍ ትገደረ ካይገል እንካሰቱ ረገጀም አየተማ ተባተ ገለታን ቢሲጉቱ ባቴ ገተራከ ቤኔቤኔስ ያጋቻለቦ ኤው ከነመኑ ለፈከደራ ያይቆም ሶዳታበይ ኦፖኔሰነ የተቤበይ ጋፈዴ ወከደ ማይኪቶ ኩላነበል ጋፈዴ ወከደ ያይቆም ዋቀዮ ሰንቲ ሙለቴ መቃሳ ገደረፊ ፍዲ ደፊቲ ጩፊቲ መቃሳ ገደረፊ መልካያ ሞገለ በጀረሙት ገረሳዱፌ ጋፈ ከጀባቻ ዛተኔ ማይቆም አንተ የሮምቦል ሁሌቶ ኮኑ ዋቀ በደበ ሐረመጨለማይ ወመን ተከከል ፍራት ኢሰዲም ከጭባጅሩ ሰረብራቲ ሲደበሌራ ሲደበሌራ ለጋይያስሰ መለከረት ለከረት ፍራከረት ወጀርተ ከረት በከረት ያራ ከናከ ወደ በሌራ አናካዲያ ባሲያቦ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያመነ ሰዎቹ ዘርግቶ ኢየሱስ ያድናል በላይ አንተ ያዕቆብ ባሪያ ሆኖ የሚቀርሰው አይደለም። በጉልበቱ የሚወጣ የናዝሬቱ ኢየሱስ አለ። እጅ ዘርጋ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳው ጠላው ያለው ለምን እንደሆነ ልንገርህ። እግዚአብሔር ማዳናት ፈልጎ አይደለም ያ ያለ በያዕቆብ ውስጥ በጣም ወደ ህይወቴ አይን እየፈሰሰ ስለሆነ ታችሁላችሁ ሰገሌ ከነሲ ረቢታ አራቺ ነኝ ሲያመኔራ ራኬ ዋን ዋቀዮ ሲከሰተር ከኩምበረ ከነይምባስ እግዚአብሔር በህይወቴው ሲያየ ሰማይ ባንተው ሲያየ መለኮት ባንተው ሲያየ የሚገለጥበት ዓመት ዘንድሮ ይሆናል በናዝሬቱ ስም ሆነ ተፈጸመ። አጠገባችሁ ያለ ሰው ያሱና ሆነ በለው ተፈጸመ በለው። አንዳንድ ነገር ልንገርህ ያዕቆብ 6 ዓመት ጎንበስ ብሎ ሲሰራ እግዚአብሔር ባሪያ አድርጎ ያስቀራል ማለት አይደለም። ያዕቆብ 7 ዓመት ለራሔል ብሎ ሲሰራ እግዚአብሔር ያስቀራል ማለት አይደለም። ያዕቆብ ለልያ ብሎ 7 ዓመት ሰራ ማለት 20 ብሎ አሰርቶ በባዶ እጁ ይሸኛል ማለት አይደለም። ግን አንድ ነገር አለ። ጊዜው ደረሰ፣ ዓመቱ ደረሰ። እግዚአብሔር የተናገረውን አስታወሰ። የት ቦታ ነው እግዚአብሔር የተናገረ? 28 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ያለ ወደዚህች ሀገር እመልሳለሁ፣ ወደምትሄድበት ሁሉ ከአንተ ጋር ሆናለሁ። ያዕቆብ አቤት ስላንተ የተናገርኩትን እስኪያደርግልኝ ድረስ አርጋንጅ ለነምኒ ወይና ከሄረይረኒ ገወልቻቲ አቤር ከኪዮልካስ ዲኖኒ ከፍሮኒ ከቱናለኒ በረከነ ዋቀዮ ማዲሲ ካየራና ታው አቻቸራሪ ገኢየሱስ አናካታራ ቢላቦስ ያተካኒያ አተገበ ያለ ሰው ያዘውና እንዲህ በለው በእግዚአብሔር የሚተማመን በለው ወድቆ አይወድቅም በለው ወድቆ አይወድቅም በሉት። ያዕቆብ ጉዞውን ጀመረ። አየህ ያዕቆብ ጉዞውን ጀመረ። ወዴት? ወደ ኪዳኑ። ወዴት? እግዚአብሔር 28 ላይ የተናገረው ጉዞ ሲጀምር ያዕቆብ በሶስተኛው ቀን ሰማ ማለት ደረሰበት አይደል ማለት አይደለም። ከቀበለ መስብረ ሂናካ የቹ ገሪ ሲቃበ የቹ ቢቴሪት ኢሳብ ሲግቱ እኔ ካራኔራ ጅራ ይትማለ አመናይቱ
namni amane saabbiina isaanii duuta tarkaanfii baay'ee fagoo jiru. Fagoodha. Nama si bira jiru akka fagoodha jedhite. Jira fagoodha. Gubaayii kana keessaa irra dhochinan nama amaneef sagalee qabu. Barri ati of dandeesse waan qabdu fudhattee baatu sii ga'eera. Mul'ata keessa hin gachisiisan. Eebba keessa hin gachisiisan. Lallaba keessa hin gachisiisan. Ala keessa hin gachisiisan. Mana keessa hin gachisiisan. Dhiiga olichaatiin harka lama godhattee fudhattee hin baata'u. Yaadinaan Yesuus. Yootaan Yaaqoob እዛ ይቀራል ማለት አይደለም። ጊዜው ደረሰ። ያዕቆብ ጉዞውን ጀመረ። ጉዞውን ሲጀምር ይከተላል አባል ወይኔ ጎዋ ማጀና መፋና ማረፈ ወይኔ ሞኝ ወል ማከሰተው ማልታ ማካስ ወክስ ወሎኑ መካም ያወጣን ጀርኬ ወቆሳና ይብሱ በቃ ጉዞውን ቀጠለ። ለምን ባወረ ላባን እኮ ኃይል አለው አቅም ወይኔ ዋቀዮ አከንት ያዕቆብን መነላ ባንት ሶሮምሴ ሙለተ ቀየረ Marka yarenje. Akka boru waaqayyo dhufee galgalaan laabaan Yaaqoob bira dhufe. Hoolonni gugurreen kan keeti waan ta'eef gara lagaatti gadi bu'ii yeroo laabaan kan kee burree dhayiru rigaa fuudhee lagatti gadi bu'ee hoolonni gara rigaa irraan haa obsu burreen dallaa guutte. Waaquma tareesiidhaan hin lolu. Ajjeesee jaasiin ba waaqayyo irratti si dabaleetu mala. Gameera koo gadloo ayi bakkaletti. Anteen balaawudhaa camroonji. Kaza wantu xiqqee jiru burree ta'e namichi hin ceese. Nekkalee bakka. Naasa. ሁለተኛ ደግሞ አሁን በቃ ወሪ ጉሬ ኮቲ ከቴና ነና ዋቀዮን ያዕቆብና አላና ወረቲ ኢፌት ቀየረ ገለታ ከኢየሱስ ወረቲ ኢፌር በቃ ወሎኒ ኮርቤ ኢፌ እንጅራሉ ኮርቤ ኢፌ ቡሬ ቢቲ ሞሎታ ላባል ከነው ወብሳይ ዋቀዮ ሙላታ ቢዳይራ ኡቱማ ጀዶ ያዕቆብ ቀሩንዱ ኦላንጋማ ገማና ከመራት ባ ከማን ደረ ገርቡማ አፍገለ ከሰት ከያዕቆብ ቱ ዳጋ መሰገለ Yo akkas gadi yaate soluta yako. Yesus. Berar kau fuda. Dimni ke tokko cufe, waan inni tokko cufe malata ini korichan tu tambar ban. Wa kayu bal bara sagal dami sagal kawa kan. Kekapa nama sin broju. Wa kayu bal bala bera kabaila. Kaba wa kayu bal bala bera. Mereka ke sanol kasa Anisa nama nahida. Anisa nama najera malu. Haleluya. Arke kaba nama sin broju juga. Jeda inna naman weda makan sai sakana yaman wakayo nagtima bay ekara fagodenta ugago ftaan durasa abu ለዚህ ልጅ እፈርምለታለሁ ሉክ ያለው ወረቀት ያለው ሰው ይሰይ ለምን የሚፈርመው ሰማይ ነው ያመነ ሰው አለ ጎዋሚና ወሪቻችን ስለበ ከነ ሞኒስ ለማን ተቆጋጭ ulfaat kunoo kan irratti mallattistanii sadii taatan harri guyyaa meeqa zannit bakka ameenin jettanis mazannat yaamrabbinyaaf balu usti amdegis namoonni tokko tokko manasarii funyaan irra kaanii asii gagsinila ante በመነሰር ጌታ ያውራው ነገሩ ከሆነ መፈጸም አቅም አላቸው ነገር ግን እንዲሆን ላይ አይፈልጉ ግን ለአንድ ሰው ጸልያለሁ እንደ ኢሳቅ አንድ ሰው ተከራካሪውን አልፎ ቦት ጋር ይደርሳል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ሰማይ ምስክር ነው ምድር ምስክር ነው ይህ ሕዝብ ምስክር ነው በኢየሱስ ስም አዲስ ደብዳቤ ወደ አንተ ይመጣ አሬ መጨረሻ ነው እጅ ላይ እጅ ተያዙ እኔ ማምነው ጨለማ ይመራል ነው እኔ ማምነው ተራራ ይናዳል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ጨለማ ይመራል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ተራራ ይናዳል ያለኝ ነው አላምንም ሁኔታ
አላምንም ችግሬን አላምንም ሁኔታን አላምንም ችግሬን እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይሰራል ነገሬን እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይከፍታል መቃብሬን አከያ ገሜ ፈከኔ ገሜ በዲሳ ገሩዋ ገዮና ኦልቼራ ዋባየሳ ገሩዋ ገዮና ኦልቼራ ዋባየሳ ኖልቼራ ዋባየሳ ኖልቼራ ዋባየሳ ኖልቼራ ዋባየሳ ኖልቼራ ዋባየሳ ጋማቲ ከኩላላ ቢገናው ዳቺፈሜ አከባን ከራተፋ ዮዲናን ቀበሜ ቀበሙ አከጀረ ሴተኒ ዱሜራ ዋኤሳ ገለቅዮ ኬሳ ማብረከታ ጀኔቱ ዲኒኮ አዴሜ ኦዴሳ ቱረኪሴ ኦዴሱ ተኤኑ ረቲ akka mootii ta'an bissi tokko bissi nuni akkamiin qoommaa ergaan barbachaa jiran boolla keessa buufnaan yoo seetuu dide himtittis gurgurraan as deebinee kana duwwaa dubbanne gara sagantaa ta'anutti daba yaaqoo maaf akka mata duree koo gadhiisan deemu garuu mata duree irratti lallabuu kan gadhiisee raabdifamu Yaaqoo karaarra boo erga deeme booddee laafaan barbaacha deemu gaafa deemu karaatti qabuuf deemu karaatti qabuuf waan sinni bukeessaa immoo ijoollee dhuma isaa keessaa isheen tokko waaqa tolfamaa isaa jalaa fuutee baate galanni siif haa ta'u Yesuus fuutee baate karaarra boo barbaadaneera isuma Yaaqoobiin bira ga'uuf jedhu Waaqayyo ka'edha dhaabaan Waaqayyo lafa Yaaqoob ga'es beeka iddoo dhaabaan jirus beeka Jaraaf Yaaqoobiif lafaaniin gidduu fageenya jiru Waaqayyo waan beekuuf Yaaqoob gaarii malee hama Yaaqoob itti dubbatte of eeggadhu. Siniin galle nama na hubate isa ariyataa jiru of eeggachiisaa jiraan biyya. Meedhaa badhaa miila keessanii wanta isin ariyatu Waaqayyo arra isinirraa of eeggachiiseera. Igoolichaatiin isinirraa of eeggateera. Mana keessanirraa, dhala keessanirraa, fuula keessanirraa, hojii harka keessanirraa, eebba keessanirraa, maqaa Gooftaa Yesuusiin inni hamaan sun irraa ka'ee of eeggateera. Noora, ilillee guddaa Waaqayyoodhaaf. Yeroo biraatti deebina sa'aatii baay'ee fudhee dhiifama guddaa isaa waree booddeetti deebina sa'aatii keessa